la ek la tribal la kit mo phang ke dak ken biji la sera tu phang ti us pa bu kilo la kubar la ka kamula so se na ke pormai na tu la dira pa tu chini le je RLS kolo ke ratie so so ko dak ke nili phangala aprichona kilo la বর্তমান তা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তাদের প্রেসিডেন্ট কি বলো বর্তমান দন্তা প্রেসিডেন্ট কি বাজি পানা পরিপন সিটা নি তুম ধুন্দে দেল hala so amaya meeting lo na han atu na kan put pen na kan lo tum dhunde del la sing lila la RLS po bosumba ke din dok dhunde del plus bongo sena lo apen ke BJP agin pudalota te RLS lo lapen বিশ্ব হিন্দু পরিষদ lo lapen ke bongo sena lo lapen ke bajrang dol lo bajrang dol pura tele bongo sena pe bajrang dol kono ke tu ke helikopter group lo la se non hela kar na tu mongol dol lo ka chiri lo hala rak hele ke apatre city lo la se hala bang sulu pata ni dok dun te pin ni tu ma dak RSS meeting nak tha do te emergency inu dak kar bi tu ben ne la kape ka ke tu binai pulo dak de ni tu ma emergency meeting ka haji dak community system na ikle ni pa din poriya la se hala bang sulu pata ni dok dun de na de 85 86 na de ni tun bodo la bang si ni nam thani pan to hari ada luksan lo kasi ni bangkan kadang nam lo si bang masuk tu election alam bangkai tu 62 lah no tu bang si bang di sini nanti sa Desember tu bangkai laki ini solong bangkai election pahini tu awal pahini tu isi bangkai laki general election tu lo isi bangkai laki council election tu general election apa council election masalah general election lo bangkai laki kalau lo budaya lo aneh itu ada acara itu kita melakukan itu kan bukan jauh ni, jauh ni. Sehingga mereka itu pakai jauh ni. Lalu lagi general election. General election lo MP election tu macam ni. MP pen MLA election ke general election tu lo. Sebenarnya ke NEC tu macam apa election pakai council election. Masalah council election hono pakai lagi nanti budaya bona leader lo itu bona itu bona bona leader lo tapi kalau pakai lagi non tribal itu kan dulu lo lelo bukan jangan lo lelah besar pakai council election kalau cepu gini itu aja kasih council election pen general election dah tahin general election tu tu MPA council election tu tu MSC election lo pakai MSC election lo pakai bagai kembali ho mana non tribal kecil gitu है तो बाके जो भूत ना जो बाके किधर दो सीता में जनरल इलेक्शन में बाके लाके हमारा nanti जो बाके जो लोग पोस्ट का किधर बाके लोगे lah ini apa difference की दो बाके का जो भी तक न्यूज़ है तस्वीर नहीं तस्वीर जो तुम साथ आओगे ना तस्वीर